làm sao hắn hay Khumpui TV ni Koklam Panda wo sentino han hay Khumpui TV ni enggak nok ni besang wo Koklam Panda tu hai saja ini ni Koklam Panda ke jeng kebang mana cini pipa hasta ni om hai artis sama itu hayo obong kha jeng kebang mana cini pipa haste wo jamong kok borok kok thebe le sabjak ob hai kebang ma music video rok sing nai tongo piaba abani unglogo sabni yang bai sujak abaro sing thawin maya abna teino sing tini wo sarai sinai ke saimane ni bagai cini besang tu hai phaikya khoroksa bo seikereng resab mungna mo haike bo suinai lukurong na khna to to khna ri tono tai bo khoroksa to bo resab kereng mo haike no sini dagi tongo engga bo khoroksa komputer bo hani sing bo no sinui tongo phaningang bini mung to sana ni thangla norong no bo bai pula no malai dei tai sinui wan punan lam sabo takung no hambai norong no tai Khumpui channel no anu jagao kasi borong rui langsung padi ke berakan tong toka no beleke hambai jengno jora ra mani bagai engke puila wana nang nai tong nai lukura ko ni sini mungse isa ri de gradi ni khubbai an sini mung ke to an mung ke Samson Debbarma campong na ni ang bilang klayo ke tabuk ani tam sana yang ani education rock sana tangkang ke ang postgraduate complete tai ta tribal training study so kasa diploma course khai tongo and then ani chinango na shipmu ang yap research tong kasi research school ngai bagi ke and overall to sengo ja phaikan lu samong roi sana bagi ke amung khan education part and ke tai bar bagi sung de salyo bukhatis ang saimala sine nor khnaiman khna bini khupi na sarai bo sai khna mani enga phadi sing tini ni Koklam mo haike na turuk chenga ni bakha sing thangi tongo enke puila nang no singna ni mo singnai nang khoroksa mo haike resa mungna nang bahaike mana asuk nai thoke je suyei bahaike lukurok no mo haike resa singarok na resa roi khna to ke khna rona ni lukurok ba ni nang bahaike bupro ni thike nang wan sung mung no wan suka amo sing sana thanke ang 2016 rogo je pro schooling khlai tong pro jengnu go kangma no video ro khlai mani boi samung ra pro sung cassette to manayo obviously mobile lo asuk kerin bagi ke apro kisa wan sung ma tong je ang mo da sabai mano ne because nang kasa ni thia sakang ni kasa mu ju ni mari klang thangman ka ne jot ma pu mari je kamo klang na mu chungma ni bagi ang je pro ani schooling khaina bagi ang asai fel school je pro phaikya alo chalabo ke chini ani to aso financial lok kaham krin bagi amhayo support bo kri ke bone ni non guide khlaina he ko amhai khaidin sana so 2016 no ang asa merit award man kha azagao merit award je man mani arang tamani bagi man mani merit award nisung asa je pro nang education no ni mark high khlayo ka kaisa sung merit award man jo class ni aba amo I think 11 rogong khana because of metric on ka ham result khai kan je 12 ba 11 on man mani so rang no ang obviously one su ka je ang inguna kaisa on jago thepa on khane nga azorao chini recording rong ni as high price thangya ko abu recording khaya thangke 20000 15000 ro nangi thango but azorao 2000 3000 ka recording khai ma 2016 no ke ang aprani single kaisa ang kari haino khlai na kya mane nungni jino seyo aba nungni jino do sab kha ni jino sika ni jino compose khai kya haipano azoro nung kaisa guide mind yang gan ke ni composition lyrics jisak panong khodi boi as khnawi amono simon chu yang ni thau mane abo boy yaro am 2016 no ang shuru khai ka azoro ang saman ya golo Kisah bathang mani ya golo haino hai after 2 years I think ang live my creation ni kebang malu pro paksa channel no saimano amono angani room partner with start khlai leka azaga wan so ka je jungno guide khane kri pan jung chini upcoming je artist to je talent to but show khlai ni kebo support mania ba save mania borom jung azaga jora ro wan khabe chin thani mungsa kri pan jung amono initiative na kha mane nung bahai ke wan su je na kha mane ang mere award mama bai ang kaisa gan si nai resabui lukurong biskang wa tiklai ni hini nung bahai ke wan su ka pilawo mane tam ni bagi nung wan su ka wono am wan su wan ka mono je ang saimon to azarawo no means enough 2000 3000 rang ke bodia na parents ro ongoro no na ni friends nai so money of je rang to amono just ke pano
태반하니 바이게 태반에 means 아니 앞으로 내 속동 Mane kaisa samunga thepawi nang mane ni wan sungma ke lukurok bai sini mung mana mung mana ba bagay ba kaisa obviously sing sinimung bagay samung klayo sing je panong sing actor actress sing samme sing dosa sinimung bagay sini mung to joto no mane sini mung bagai joto no samung khayo ba khoroksa album khaitini sini mung mana bagai boya pri sewo tai kaisa ro samung go mo haike kobang ma dal bidal tong le sini mung mana ni bo sinimung mana bagay ya bo je nung ke bahake Mana ang haike sini mung mana ang o samunga ang je perfect na hini nang bahake wan suka ba kisa lukurok mo sai kana perfect ama ingna hini wan suk jagi apro means khlai nai wan hini wan suk mase but khlai kya amani ya golo ta kisa khlai kya inke apro jung na je chini bor joto non support khaya jotoin favorite artist nai tong ga joro no ke sini yang ke bahai feedback ma apro feedback hamio tong kam to inke ang to ecologio school ni belong khai ke chini ecologio students of basa support kaya and baksa nono hungaling khorang khna to gya hai amo hai inke amo khna demotivate in kharbo hapan ungwan ya galo bo tong je muchungu hunmani kaisa amu chungmano ano bukha buthalia gang khlai na tong kha khlai 2019 20 robo ang haino kaisa buinbagi bo shinai kya shinai mani ya galo ar chamung belai khno khna jari thangka kya jora wa Spotify ro choli kha Spotify ro chunga gan da lai ya ke recent apro sung start khala ka dana ni ke bui khana ni start kha ga gan no chaza ka mong ke bukhaw hone kaisa gan tong ni ga mon chaza ni agalo ang te motivating khaje ang da sam mu simi ya atin ang siwi bunya da sabro kan ka mate se better nai hene because angani khorang ba ang self apro ta mane believe keringi tong mani jora because ang already demotivating za mane nang sak sang na wan subi man da samon ni sai ang simeni daga kesa ka ham khaita Okay, and I started like writing and composing for someone. Okay, borno sabri ya sam shinizagi tongkha. But the thing is that songwriter ba composer shinizagi ya. Ta inga jago januk jang nai te samai bo shinizag. Okay, ang kok kre ama hage bo sa thia but ang asha artist no sebri tongma no ba bono shiniri tongma no ke kok kre klai thangnai. Ito because aman channel chini channel kasi members on channel ka channel no pan ang upgrade khaida hne. Live mo channel upgrade khaiteni ama ke song sina ni jengkha inke mostly table shinizari phaiman ingan ke je puro jong I think amo 2020 21 ni joton ni sai jong popular song onte kuthu ke kiting rock ne je sang khlaimani a song khlaimani ya bolong ke table bui appreciate khaika I think amo kisa sa jong wa ki rizal bui bahai ke public amo react khlaina hanai but jung finger cross khlai amo rom release khlai ka and then chini channel sinimung manka jung sinimung manka so amo ni ya bulan kisa samnan ta start khlai ka bukha bata ka ta isa amo start nai me hame ke amai ka noi ko tabu kisa je man te jung no lukorok sini to Oke, kenaiman kena naik tangai dukura gua sini kok lami bisik teh botam mo hai kena reka bini boba hai ke bahai tangmani busuk jarawa bosok pakai Engke जों mahai kana tebo sai mana ni thang nai engka ang han hai sungna ni musungo tabu sak jora le nung je gan dok siyo ni samani ka engka tabu sak jora ni yak bai phai besok sijaka bhai gan dok tabu sak jora ang je samung khlaimani engke I think am kawan khlaijak liya tab mane gobang nong kha ma ko kana gobang ko khanim bo man ya chini ani je live mo creation channel je gan to am to joto na musliang siyo te compose khayo amni ya golo je buibe samung khlaimaro tongo kedema sal hanai belai nai thokjak ajang first time by bi pasta bai samungwa khlaikya ambo yang belai tongthowa samungro amai collab ma khlaike nang sa ba hai jara ang aro songwriter composer ngai bono sa ka ke kedema sal bai parmita bai ma sa man samung khlaike ang nang selengka jago te borok bai because borok obviously chini it's an inspiration chini youth ni bagai borok asa kaham ka gen simi samung khai khai ke am hai ke khlaiman ya golo ang recently je train osin youth to je maltha Debbarma go choli to afro mutumano hne agan choli ka am LGBT ni kase related to videos sam jakha ke amni presrapsa ni bagai hne amu berekhan appreciate khai ka because chini youth dog am relate khai man ka am hai type ni gan no ke I azaga ote kisa samung khai ka te
overall 직원 사문 가이작 동 제타 부이베 사문 클라이마니 but asik ungkuya amo dibo thang samun 클라이메야 baksa ekdino no paire dikhne sei dikhne charai ro kam hai jam no seimaro ke yama hai ro but am kaun khlaijak le ta tam khai ka amo youtube thang sei sai sena mane idea ro kun sai malia koita idea obviously haniman ta almost 30 ni around ro sei kana ke amoni bisingo sinijak mani ke bang baksa tongo en baksa ekdom ke habi thango aru samuro pui la le neng bo gano sikya mane pui la ni pui la ani sabai thangni bagi sala thanga ke tang kelani thanga hane ke set song simani abo sabro sa amo khangro sab khajara o ngapo nama jara choliya because choliya mane ekdom choliya tini to seng abo khana sinai ni tu bai da sabja ni ya bai sinamja kisa mai ke mane like apura so composition in thane knowledge kare na lyrics in knowledge to just the thing is that kasan in bukhaw sadness to bagi yamana breakup song hoipan hani ma kan da ko kare inga phadi sing mane nang tiang tong di phani ga sanga gano no pui la khanai na lagena ne bini yak bai si ja bini khuk bai sab ja phadi nai tong ne lokro ko khanai tong di nang le ke lang gi thang khano sai sung khla ye yo sansaro Damo kelaye yang tong shinai Nung shekeriya ni lang mabo Nung no ani puila hamzama Nung no ani baitak hamzama Nung no hamza gitong mai tuya sha Nung no ani puila hamzama Nung no ani baitak hamzama Nung no hamza gitong mai tuya sha amo yo mai ke kisa sa pro clay da khana pa mo se marble ham ka zara ni be je pro second song ang bunbagi shika pro amo ngang ke ang je sa pro mani apro sang motivate mano amo ke sahiluri ang hani ani chin artist to apro ko nam ro sa mani ke amo ke la shingi tongo ta bu no the cow Bakau lama tong shano hamja bitana no shimino 영어로 가르는 기사 이제 2-3 lines 엄마 브라 셋 집래 셋 song 집래 ya kan amu azarani mane ko connection lag gata actually ani songwriting ni kaisa method tayang na shigi shiman inke always azaga story tona nang jago gang tahar je gang shiman joto story wise to means anyhow ang baksa lamo shima to baksa lek chongnio nai shimani to ge ang observe khayo always sina sikang je ani around botam ni to ani gana gini yo to ani khorokja dol bo jodi bini hamzama borok bai kagalai tongha ba kheglai tongha angam tu sijak amane am hairang nu khangten nang ko khole ki bu ta na ge amai de samung nang je sima mo no tong obviously ge tai kaisa jodi sing fun type of thangang ki ko ang je dance type khlai mani ge recently ang tai kaisa je kham ke dara ta nong di hinai ge amo kaisa reality of fact khlai joto bor dara nong jang ge ang amno tu yo se ge je tangi nong namu chung ge am joto ni feelings to pila buji pai mani je nang tangi nong namu sung jai ge ge e amon related khlai ang story pila build up khayo ge je jaga nu go amono no ang pila an mobile tab sui now je pun achu ba pun rearrange khlayo ge e amon ge totally kaisa overcome hai ge mane sangwa thing story ro ge kaisa pun ro sikya ta buk sajara ang actually ani je channel ang je samung suyo like ani hamzama borong ni bagi fan sik am joto no I think amon boy kun compromise khaya na nya am khani relation ani love life and parents thing chung ang amon joto related gan rujak no ang ani realo ani knock ani para ani kami ang pori family jaga amon tu bang samung sijak okay means ekdom exact location no thangi shoot khaimaro amo hai rok khaja so everything related gang ke related no khlaiwa amo hai believe khlayo je nang je gan sio amo
spot by milina location by milina yoma Enggak asik kebang mas sekia, ba asik kebang mas resap mung resap ka. Enggak lukurang ibus kanggo, bo gano resap bui neng sini mung man ka, tabu sanzola. ang luku ni mus kango ani ya I think 1 year sekang kaisa cover type no Chandra Debbarma ni agi resap mo tongbo baya apul sini like pro bo resap kang kamono ang tese regret klainan ni bo ishala ya regret khai bono kisa on your favor kha jagao de kisa ada chamung no kok thai kisa slai ka kam ke jago jadui hene gang kaisa tongo ya jadui gang ai pro kisa ko khamon ya ko angte khaina chen khamon ge Jadui yo jora bai de shilai jakhan ba o khaju yo kepal ni de chini ba go thong na kare shano no ang kai thong ni thani wo na yo ang le shall bloom shimini ni logi o tongani Shairik shal ke jango malai nahan maro muitu de tongko jani nengba no khatal ki pirni tong thok ni horo malai ma muitu de tong jani ochora yo ya ada chamung alu fi type de san khlai like amo I think 1 hour sunga da chamung khlai ka and wati wa man jara pro de teri so thangi sing log shoot khai release khai da kamo kun khut tong ma ya ma da chamung hen chole won ne but I think amo ada chamung ani oro kaisa punch khlai ka je amo ni hoje amni ya golo sang bangma ani like single and create khlai ka ke recently use ka manya hane kaisa da chamung rumani to amo I think ani highest single ni joton sin Isaac mani tai jajak jak mani views ne once we man amo ko manya hane song to Aw जों खनाय मान खांके ताबु साजरा जों गोबां मानिनि माने नि जे नों जे सामानि नि बखाव मुसुं मा तावै न नों मेरे अवार्ड मा माने आमो बाय नों अमके गान दसाबै ने गान सिने माके लुकुरनि बस्तांगो फुदुका जों खनाय मान खानि नि खुते इंके ताबु नों तो जों तो साइमान का नि खुते खनाका नों खरसा सैनाय बो रोजाबनाय बो ने सिं खनाका तबा आलादा कासेसो नि बखाव मुसुं मानि आं माने ताबु साजरा आं बो माहाय खलायनाय मुसुं आ बाहाय रंनो तो तंग हुइजाक रं 다스 저때 아니 가냐모 정말 하니까 I think 제 트라이싱 원 순간에 엄마도 클라이카노 이제 버러로 양 사몬 가냐모 정말 이제 또 앞으로 좀 무슨 누구 동만이 이제 바이게 액팅 클라이나 아 액터 액트레스 오버 뭐 하이 그러니까 알 라이브 봐야 장도 또 녹화 다른 놈만 야 그냥 제 무슨 찬스 나무 정말 셰브 나무 정말 아무 르카 제 신이를 나무 정말 뭐냐고 신이를 많카 다가니 라스트 그래서 드림 동포 필로몬 강 필름 그래서 가냐니 필름 가냐니 뭐 정말 암 칼라이네 꼭 필름 또 필름 가냐니 엄 그래서 신이 뭐 정말 또 그 나하르 먹던 거 뭐를 클라이먼 하면 세미하고 because जों एल्बम रगो खाया कोना एल्बम दा खाया आं सिंगल टाइप भिडियो का आं खालायो जतो जागो नो लाइक आनी सं जतो संग आं साइसुं आरो एक्ट खालायो मींस आनी संग आं केबनो एक्टिंग खालायदियाखौ आं जे सामान जागो का जागा आं साबाय थां थाय खालायो आं कासे वान संग रगो तो तंग माने निनि संग नों साबाय थां खाया करे ते खरसासो ब्लगिनावै खालायनाय आबहायरो बस्कांनि सानलगो buscang is halogo ang sana tangke amchini look sung actor look ya do actor look ya pal sung ke artist type video play so zago brino ng cinematic now yam ha ke to play zak tomo no means an go to gano cinematic bri tomo zago sunga brino cinematic way of phunugo ng azago baksa oi baje za phana chu ke sa go lip sync play e amai type ng play zak no but जों romantic खने करे दिबा अमो पहाड़ो थांगै थांतां याम हायरो खान खलायनो वां सुजय का ते वां सुजय यावो because I believe that
아니 스이마와 뭐 사문 클라이 아무 클라이 그나 뭐 장고 안 알아 칼게 뭐 장라 그네 아무 뭐안 어자가 바탕작 다르서 Engke nenga sik je gan de sabani je gan dok si de sabani abo neng single mangda solo mangda neng de sab ko na khorsa bai partner ro de sabab hai ro ang always collab kind of believe klayo je puro nang ni talent take is a talent by nang amono sapuli samu klayo puro a de samu rok te ham te khna to okay khorang khna to hai ke ba kok thai ka sang sui tong kha a jago te khoroksa ni bini yapeli mari to hai ke puro te khna to tham ba ang mostly single to khlai ka no but anga ja gisa flavor te khoroksa ni to ni do da female vocal phan nang tang ang mono fit to ni kham ke bini khoranga sa humming hai ke to ni de nai ke tai khoroksa no bo ang aro jodi ang rap type re kha ke bo aja go ka se melody phan sa me de chang yo mai ka ang ke sa samung klai jo always ani gano as a fit artist ni to ke ya ngam hai ke samung phai ki saram nang jo engke sui jani ro ban neng saisung no da bo story pura sui pe be gan na oro sayang ni tong kha te khoroksa singa ni thani puno kha te khoroksa sikir ni thani puno kisa bahai ke miri no bahai ke chana mo hai ro help rok te nang kha ang tahu jo ting ke a joro ang kebangma chini kobrok rung sirungi tongnai ro kobrok be de rung sirung tongnai ro ang kebangma ko boroban sini lai ani tabo sini ja kebangma tong but ang wan so je ang je simani bongi deep meaning tong chini kobrok sung je pro gan sio de samung sikang ke sung kok thai be lai kan buli bo simano ke ang simple ke simano ke je kobrok be de ko poli tongnai ro borong ni ki wan sung kisa juda bongi kok thai bo kisa deep meaning o tham ke ang ambagi ke ni thani o tak salia anu kisa on khlai ri hai ri ne ang jodi bujiani to hang ang kaisa word ni meaning sung nai but I believe ang ani de samung jo to nang khlai nai ke ba lokorok khna ke saimano simplicity to mane ang believe culture ai bura jo to sak man thang ba khna ke buji thang am bagi jing je salbrum tong mao je kok saman anga kok thairong bisi bak sikogo amoi asuk ang win thaniyo sungna nangya sanan mane sanna nangya pajong bahai anu kisa help khai so tahu jo te ang je sui tong mo an sak bai thang mane neng sui pai kenga sak bai kan neng perfect ani je mane ro ang ki sui bita kang ro omono thik omono thi nang khang ke chayang ko chaya buji jak thang or else comment to phai kang ke sung saimon omo chaya ko hai chaya ko ne gapurung ke amono nang improvise khajani time mano next song but among khano ke tabung ni yo jarawa joto bor lyrics no nai la ya music tai samung kisa bor feeling ja khang kan amung ja ja thang but bising hawi lyrics ni meaning nai la ya am bagi aja go chini chaya ni tongai ba ma khuija bi thang am kaisa chini o feel o tabo ha paro ni to engke tabu sa jorale mane kok borok gan no kare hindi gan dok ne te resap kha actually an education se ang hindi o klai tong mani bagai ang 2017 rogon ang kaisa hindi samung sija te rubur sabjak azaro ang female artist kaisa ketal nawis klaijak amo but hindi gan to obviously chinoro choli ya saimono gama gan ni bagi klai mani jeho tanga puru ang hindi nawi ani je post graduation joto kisang klai ma ba bagi ang klai siun ap klai ne actually apuru kang hindi o asuk rung sirungi thana hine ang khaka jagya apono ang afro hindi wo sinani start khaika kamo asu choli ya tai kamo nang din sel level simani ma tabo tabu sa jora kaisa sija ka fura hindi ba gana abo sabu yo pacha ni de sabu yo paika ga phading ga khana ya lai mai ga ta khana le do pro ba afro amo ada samung 2-3 line mo joma kho right सोचा न था यूं तो मुझे मिल जाओगे सोचा न था यूं तुम मेरे करीब आ जाओगे अब बस तेरी ही हो कि मुझको है रहना अब बस ang song klaijak na hindi song ako na mo ta second kuliah choli ya hani manom because khana kiri hindi song apra ang buji paika ang boy na apra ang ko goro with start khlayo ai apra ang wan sung mane jang mane pula kan nang wan sung ni hindi da sabu ngai hindi yo tong ngun ne ang wan sung mane mane fifty ka tong nang wan sung khlaya ba khlaya na ni wan sung mane but nuksa kha pura amon ni support khlai ne kire kang ba pura amno off khlai kir ba jang
어거리 힌디오 클라리아 어거로 포커스 카이시원 하네요. Nga tabuk sak jorale nang je ko ni samungo nang yapri de manita yapri de mani ni nok ni borok ni busuk jorate hamja kong hai ka nang chuma chuma le dong sana থাকে ani whole relatives ba ani kamio ang je khaitong ni samu khaine gei means omo khonja ya diba je nung samu khaitong baksa tong je bin tagu bo philo tong bor bo samu khaitong ama haya ni ro gei ke bo mane nung puya ni ang no puila ang ke ani support mane tam sana o samu khaya thang jini jeng samu gaisa khaya thang ke jeng rang pusha na but arang pusha ang an nok ni sani mani ke ang amono manage khaya bagai I think ani je live mau je sung je samu khaile mani ang tuitions purungo ke ang pura fully ani live ang chitwa university morning to 5 o'clock 5 o'clock to 10 o'clock ang tuitions ga tuitions ni je jeng aro rang mano pocket money hen money amono no saving khlai samungo amono utilize khaijo ka ang nok ni rang pusha mo o samungo ang wasipon san mane rang pusha no kari kuno mane nungo samungo ta khlai di nungo samung khlai ke chaglak mane am hai ra kuno kebe mung no to tong sana thangang ke o philo samung hai gang ke every day hai ke 하서 타는 막 슈팅은 그 사람 khai 암바사로 막 타고 그 제자는 허니 허다 막 동고 그 대나 파니 또 학살은 동이 동고 그 다시 놓기 뭐 학살은 보러 완수 능 무후로 버리나 무후로 mane o sei de la ro samna wa hak sa kun khana nai yam la sut ni je pro gang slamo gano angman mat thau hai sina 그 사무 slamo jara angmat thau aro music director bai amakin samu mak khlayo asinga no ba guide mak khayo because for nungan sireke bo asur bahai kang resabro na mutung bono amuna guide mak khanya boi matong nai amu hai process gamin bagai parents am hayo ongko khaikya je nung buhuru tani ni ongko khanya aro mangsu nung samu khai tong hangke porina ro na bahai ngai ni pora o nos tong nai am hayo ongke bada khaikya pila ko ko tong o samung ha para bu samung ha para ha kan ke porang gala hai gala hai sazu ongke luku rock bobaksa hono azaga tamo tiro khaitong pora khangala amte ki saza boshini puma bha dong to buni pok khna kan ke non sana yo hai pora khangala amte ro ni saza am bagi ang always education of khatsa important do ang tag boshini members of san kubang artist of best hamung khalai ke chino joktono ang nayobong education busuk bo education bini kahamda haimya gangke bo bono ang guide khayo je no por di puila actor actress na ni musung nai ka mano artist tong request khayo ungani hene hetono ani bagai gangke ang mostly important education no amni bagai ang amono proof khagan parents no je oza samung khajati bo education no kuno effect inya jodi no focus khlai tongi mang khanke ke tabo khata kun sali agi kisamisa saka tabo totally off ngi gapro ro wani khara da ba kya apro ani kha baya apang believe to an saksa ko je an education effect in the lack because ang samon ang this is a focus rito the young this is a focus rito it's all about I think nang jorano ba ke manage khlai ke ang tabo pura totally I'm happy ani je sam khaima ba yang hene ang wansu ao sungbo nai tong lai lokoro bo khnai man khana mo hai ke bo tur khe sini ta ke tong lokoro ni bis kango khoroksa kok borok kok thai bai ke bo gan siei mo hai ke bo san bai khang bo sa bo san bai khang bo siyo mo hai ke ko bang bo compose ro bo khlai yo sung khnai man kha bin khuk tin ang ke no mo sini Khumpui TV ni ngai kok lam Panda nai tong lai lokoro bo khana inga tai kaisa sing ni thani shida ni musunggo sing khana man kha ba nubu be tongo nang khoroksa mane resap thani mane rep roboru hne shin khana wodo ngangke abule kisha chini Khumpui TV ni bising te kok lam Panda nai tong lai lokoro ngai kisha resap bi khana re dita rap sana thane rap hungka ang ambagai roje jeng rap ong ga chini bukhao je kok tong mani nung bukho ke pun sai me khona rap ni thru sung sai man ke recently I think ang bubagra ni bagai bo I think kabang ma to mo oino lap ni bagai ba khega laisa wala mo ni bagai to samung sijak no hamsang man ni bagai rap to jak ma kono recently je khai mani ka mo ga ke chini ongko ni bagai chini jibrasarong bagai kaisa khai mani korong aro sung kaisa tam hanai
kutok tay buji de tay hini rumani amo zama thanga ngata kisa sam ko simi sin sinai like wala ke jang mang na shelai mang chini boroi borok ke thalai manya mang ke uchit kok sakheng nei sanai ni chaya bujima kobang chini boroi la ke bu pe ya khegla le jang mang kham som lai mang chini boroi borok ke thalai maya mang ne asa go chang le bo ke o ke ma san ta ga mo beat to thanga ngata kisa speed na ke jeng amo je khana amo jungai chin lukuro amo tiprasa hana yuto sa ke khnai mano amo chung jing chin bagai kaise dedicate khlai dance simani ka totally aro chini community je tiprasa tong bor bahai ke tong na tai tamo ngi tong kham tui si jaga jaga wo ke am hai ke ko rap ro khungan ki sam tui tai ko sam wa Nggak sini ya kok zara bahasa kiri kaba anglo las sunggung sung sinai tabuk to kabang ma chini tiba hasil nuk jagi tong kabang ma hanya sikar mani baik gedali tong mani ba anglo samung na khlai ke anglo mo perfect nga na ni ke bo saksang ni samung no romui na hari ma yang ni tong kabang ma drugs rok sawi nai kabang patri pot ma ke kelagi nai sing komor mani nuk jagi tong nga saksang no ang mo hai siklai na nangai mo bai ang sini jak na nangai mo hai ke mane bo sak no lukurang bistang no phunugi mayata engka aba hai borok rok no ntam ko kesana mo song sini Khumpui TV ni bisinte ang ani personally ani point of view kisa juda hai o jaga wo je pura ang drugs ni logi kok sungja kan ke I believe that chini tipra sarap already ska serai mo manja ang ta sana thangka mo je ta drugs nai tong ero jisepan hundi borong mo tungdang mo thangna thangkan ke amo impossible hune ang wan so tangai ingkan ke chini kami wo se seng samano chini ma pha song agi jora arak ngai phal azagan hoje se asa nu khungo khoroksa nugo je bhai ke amo nang khang ke kaisa nisha phai nga tabong je yu nang mani reason tong tamoni ke mai di bro lonely feel khlayo saisong feel khlayo bongi kok chanani ke gri ni thang gan awo ke aje wanchma borok nang khang ka amono feel khayo je jeng ta tong sui tong because ang ani hostel life ro ang nugui phayo ajoro dem right do onek now drugs to amoni ya bolo se phayo institute rawo ajoro dem right basic na jago ke apro je now ang je experience nugui phayo je pro amo now alcohol borok onek borok ka hamoni phayo মানে যে alcohol নানে রং ang nugo obviously je pro amo intake khayo apro onek pure heart te solvong ika hamuni phal je nungje boro se hanyani man got por hanyani main nke amo numero ko bang ni jibo tongoi nubi khaja ma hostel la bang bujo boro ni bo kaisa nungmani reason to nke amo no jeng thangna thangke jini nukhung go buji lai mani te kok samani pura open up una nangai jori sing drugs nani amo no mo thangna thangkan ke chini gana gini ngo jeseng palno go para palito amo sung amo thangnai gamo mo thagen khong kaisel je choli to amo bo bon tomi thangnai inke jeng impossible haing za go no but je puru no khong amo kok salayo je bini problem no buju onka porok naya ni bokha ko thangi mano amo ang wan su go je kok amon kachana mo sung je ningmani amo kaisa bini wan sung mo je borok be tomi society no wi shi ba mo selman gamo mo thana thanga society jotono paksa mangnai ke kok thaisang thangka thing amo mo thakjak nai tabuk o generation ya pan next generation je ta phai tong thep chrairo tori tong borong ni bagai I think so initiative nana na amai ne ang kok kasana mo so nga takuma beleke hambai singno jora ka hamdumani bagai saksa jora inke loro nubiman khana chini Khumpui TV ni bisinte tini ni Koklam Panda wo jeng bahai ke Koklam salaika beleke nangmani kok sai khana ga chini taku bo bini re ta mong ha barna ki thingi bo tai chini haste wo bahai ke hame sai bai gdalai tong bahai ke jeng thangja ki manai ab bahai ke sing yak ni kati manai abno tei bo bosrai srai ka sai khana ga inga sing mo hai kana salbrum brum dong ni bes kanggo chini Khumpui TV ni dei Koklam Panda to hai ni bagi sing sai tong nai norok ma hai kana salbrum no jeng mai baksa logiri nei joyoi nai tong ni Khumpui TV hambai